para hindi mabash yung anak ko. Nalala ko yun. Anak na lang po. Saya kan ganti-ganti buat saya kan dia kok kober. Hei. Anak pernah. Bapak itu mana? Biar tak pada. Ini lah. Oh, pernah ya? Anak semua. Tahu semua. Awas kamu nih kaloy. Jangan wag ada tahu. Hei. Jangan ada kemana ya? Jangan sama balik, gamsir. Sekarang tinggal saya kan ada dalam. Oh, tidak salah. Kita letak siaran. Hah? Kenapa kamu naik dulu ya? Ano sih? Kenapa kamu dulu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naino ko na luksak na saripado makalang bebo na masiyo. Penganin ko Allah ta'ala sumadadalang sangga na salam. Tulwa ka berakata manaswali mo na rahmat na kalilintad. Na yang begini walang wanadat tunagus kan walang wanabayan di mamasa ko pala ni mo dutungang pungalunan ako kung siya alas tamulong doon na sila to hasteng. Sa'yo ko na dito mari wali nahaligtas na kumagdaulan ang kusuro po yung bumansa niyo na makanggi ka naman na makiaguragoy at yung na sumukos ko lang yung talay na kalaway sa pangagagawin na sinumano siya so kalipat na gusto di ka pangatarot o kakuya bira alungan na Kristen na rin ang sida to alimos gusto rin natin biragnanan Prinsesa Nurlina Intansi pulawan ang maraming bilang ito sa kalpas sa bayanan kaya naman nakadinay pa didagan matado na bunara o dabugatan to marun sa ginawa ko sulatan na sa kamali kaya panto mirang na kuya biragnanan mga kalumbayan na maragagong pumanay mga dagto mga bay uban yung si kamasay so putre Norlinda bay manis karanaw sumagyan ko na isa watuwa rumalik sa mulunduan na si Malawan na pikirian na nantangan niya na dapat miray sa tao kapi pendapatan ang nabay mo ni Haira puputri mamor ko buya lang sa malungan na malabas so pamikiran ako na dito taglia sa suara ko sa bunin na pun niya kung tala na matan sa mali akapin
Pilihan yung dyan.
anu Angkat
Anong sanga? Sakit ya. Anong sanga? Anong sanga san?